Yesu loko a sungula ntirho wa yena eGalileya. Loko Yesu a twa leswaku Yohana u khomiwile, a tlhelela eGalileya. Kutani a suka eNazareta a ya tshama eKapherinawumu. Kutani a ya tshama eKhaperinawume, muti lowu nga kusuhi ni lwandle, emakumu ka matiko ya Zebuluni na Nafutali, leswaku ku ta hetiseka leswi nga vula hi muprofeta Yesaya loko a te, wena tiko ra Zebuluni ni na Nafutali, endleleni yo ya elwandle, entsungeni wa Yorodani, wena Galileya wa matiko, vanhu lava a va ri emunyameni va vonile ku vonakala lokukulu. Lava a va tshama etikweni ra rifu ni xinyami va fikeriwe hi ku vonakala. Kusukela enkarhini wolowo Yesu a sungula a twerisa evhangeli a ku, hundzukani hikuva mfumo wa matilo wu le kusuhi. Hundzukani hikuva mfumo wa matilo wu le kusuhi.